لألمانيا اللي شارك كلني كوملايا هنرا عفريني سترانك كردستاني راغهاند بنافي أي ولات كوملايا هنرا عفريني وجفاكا جاي كرمينج آهنجك لدار خستن داكو سترانا خوايا كمين ديار بكن ستران متني جوجنا ستران آزادية سپاسیا کوملا هنر عفرینه دکم دەستپێکە سپاسیەوە دەکەم بۆ حاضربوونەوە و ئامادەبوونەوە vê ئاهەنگەوە بڕاستی ئەم وەک کومەلە هونەرە عفرینێ زیاتری 6 ماها ئەم li vê stranê em xebitî me kanî stranekî netewî ji bo gelê Kurdistanê û bigînê astekî netewî mezin bi vê moralê mezin me gelek hunermend topî hev dikirin ji bo ku vê stranê amade bikin ve ahenga me ji bo klîpa stranê ku me çî kiriye navê strana me jî ey welat e hemî rewşa çarperçeyî Kurdistanê di vê stranê de heye û bi rastî jî parvekirinekî ji hunermend da ji çarperçeyî Kurdistanê jî tê de heye ve me xwast ku ev stranekî yanî Kurdistanî bê ne tenê Efrînî bê an ji rûja ava bê ve ev strana niha em serkeftina wê û pirûzkirina wê li vê rojê da nîşan dikin. د آهنگê de cemawerekî hejmar mezin ji her çar aliyên Kurdistanê kombûn. Her wiha bi beşdarbûna gelek hunermend aheng birêve çû. خيراتن سپاس بو قنالا كردستان تي في ایرو ام لورن جبر کلیپا کنه یا کوملا هنر عفرینه هاتی دمازران کرن و ما دوستو حواله خواهی نیز و حسکریه چند کردی ما دعوتی و آهنگ کرن آهنگ تایبته قالك كسر ناسكري الفرده هنا هالبستفان موزيك جان دنگ بيج هر وارده لفر آمادنه و اجي يكج عندما كمالا هنر عفريني ما لگوری برپرسین کوملای هنر عفرینه کو راگهاندنا سترانا ای ولات دوی دمیده تشتکی گرینگه جه برکو یکیتیا کردان بویا مجارا حری پیویست ده چند سالین داویده. ریاض علی کردستان تي في باجار کولن ألمانيا.